Ka Chelipara Sub-Center kabadang syudap na themai Hapoh Jong skim Pm-Abhim. But kabadon hajan ampati lapli perdado MLA Kamandraganj Southwest Garo Hills usanje isang mahinin kesngi. Kani ka Sub-Center kadai ka way ni ki artli ki center ki balapli ka district Hapoh Jong skim Prime Minister Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. Kabailot bicep ya ka jingshna ya kani ka Sub-Center kalong sanpusan lak da ka Chelipara VHC. Kebelalam kematdu sekretari badu pastor Jong kenika senong UAM sangma. Habakran kenika sengi kum ukongsan, uni UMLA ulaong. Baka jingte ya kum kini ki Sub-Center batamai kenika jingsham kia da ke sorkar pedeng. Bat ke sorkar jela, bat kum juru kita nak ki basngotu ya ke jingdon kam jong ki patba, bat ki be le pen pendap ya ki jingduna hakaliang ke kot ke kia. Matnas ang mga nakapag-install ko. Chelipara sungna at sini DC ngin nama ari daw ginig pa daw lo yano na Sub-Center ko ba inaugurate kana man na hatol ko ya gamal kan ko pani skanya sen Chelipara sungna mijaw hay tay no sobong ani nokpa mandang ulakyani hadiyan patyan yang abebira Aro, dengdang mancanga matela, center ni mamong gomon goma matela, ancinga namnam geba cholrangko, uninga. Angan tangba, angni eri au, ya dakba Sub-Center aro health and wellness center gigitam ko, ya belsin inaugurate kajok.